dobro jutro. Evo nas na Lipi i uz topli čaj najpočinje novi dan. Lijepo, baš je fin. 8 ujutro je i evo popili smo se iz planine Donje i dalje nastavljamo prema Sljemenu preko Gošice i Hunjke. Evo, kao što vidite, tek sam krenuo sa Lipe, nije uprčen put i upada se do koljena bez problema. Tako da vidjet ćemo koliko ću izdržati. Dok hodamo snijegom korak po korak, propadamo isti do koljena. Danas na pauzi, idealno mjesto i vrijeme za popiti čaj. To je jedan hodočasni put od Zagreba do Marije Bistrice preko Medvednice putevima Vlažnog Alojzija Stepinca, a i to ću proći jednog dana. Evo, kao što ste vidjeli, pisalo je Gošica sat vremena. Vidjet ćemo koliko će meni trebati po ovakvom neuprčenom snijegu. Ojebem ti mater. Živjeli uz čaj je lijep dan. Što je topalo. Tamo u ravnini moje glave, ako vidite nekakvu bijelu livadu, to je Goršica i to je današnji prvi cilj gdje čeka nagrada, a svi znamo šta je meni nagrada. Baš me zanima hoće li ići neko nakon mene pa kad je onako vidi, neko je uprtio put, hvala njemu, Kad ću ja naići na nekog da meni uprti put? Yeah! Haha! Evo ovaj dio po cesti do Goršice je kaos. Nekak je full čudan snijeg između mokrog i tvrdog i onda non stop staneš i propadneš do koljena. Ono luca, najrađe bi sada legao u ovu vodu i lizo je ono koliko sam naporno. Još samo malo. Buraz, kakav snijeg, idem po potoku, dosta mi je prčenja snijega. 2 sata i 45 minuta mi je trebalo od Lipe do Gošice s pauzama, iako su pauze bile možda 15-20 minuta. Jao, čovječe, napokon. Nalazimo se na Gošici i fino sam uprtio put. Sada napokon dolazi zaslužena nagrada
to je naravno žuja koja je zakon. Sad sam skužio da su ovo u stvari čak brijem tragovi od krplje. Evo na nekom križanju. Za sad mi ide jako dobro. Fakat sam brz. Ali ono, imam feeling da sam sad došao ponovo natrag na ono staro. A to je propadanje u snijeg. Nakon sat i 10 minuta od Gorščice dolazimo na raskrižje koje ide za Lojzekov izvor, Hunjku ili Gorščicu. Sada na pauzu malo Gran Cereale s okusom čokolade i ponovo čaj. Iako što je da je, a nakon 2 žuje čovječe letim. Ali super je čaj. Stvarno topli napitak. Jako lijepo dođe ovako. Čovječ, do jaja. Ovo je sad milina. Eto me, drito čuku vremena. I evo, Hunjka, buraz. Ovo je fora. Svaki put kad štucnem znači da je odlično. Da mi je jako trebalo. Sad odmor. Prije novog umaranja. Ajde, živjeli ekipa. Pozdrav sa Hunjke. Tu je fino uprčen put. Evo piše Sljeme 1 sat. Ja mislim da bi trebalo biti manje za mene. Ovo je milina buraz. Ovak fino. Do jaja. I evo ga, praktički pred ciljem. Evo znači na Mlečkoj livadi. Sada slijedi posljednji strmi uspon. Završni uspon na vrh Sljeme. Glavni vrh Medvednice. Vidjet ćemo kako će to proći. Evo, na pola uspona sam počeo osjećati, čini mi se, desni kvadriceps. Da, lagano se počeo grčiti, ali izdržat ćemo još to. Šta je tu je? Nije prvi put da me hvata grč. Istina je u planini skoro, ali na nogometu me znalo hvatiti. Čovječe, na početku drugog poluvremena, pa sam opet još pol sata trčao koliko sam mogu. Sad smo evo već tu laganini pred sam kraj. Da ja najmanje umoran do sada od svih pauza.